Jua-jua man bandu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam sitandan bagi pesalam tedahate man bandu kerina. Genduari mari bengket kita kubas perpulungan jabu-jabunta. Ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 300 siwah puluh siwah. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lenga kita megikan kata di bata ertoto kita. Sikap kami kerina anak-anak ndu o Tuhan, guna dengkehken kerna katandu. Kam dage si erkuasa guna ngajari kami, gelah peratendu tudu ibas pusuh peraten kami. Dingin pe kegeluhan kami tetap ipelimbarui erpalasken katandu. Pakaikan kemahandu jadi perkakasndu guna nehken katandu. Bagai pe o Tuhan perpulungandu singgo sikap guna dengkeh kenca. Ngasup ia ngantusi erti katandu. Bekas penampat pendahin kesah sibadia kempak ia. Reh kami mindo perkuahatendu. Ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Kuan-Kuanen bindu 20 telu ayat 24 sekubas ayat 25. Iogeken kami isina nina bagenda. Malam ate bapa adi anakna erkemalangan mandi bata. Ersurak pusuhna adi pentar anakna. Bahanlah maka megah iakap nande bapandu. Malamlah ate diberu simupusken kam. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Anak si pentar enda si jadi perayakan ibas kebaktin perpulungan jabu-jabunta minggu enda. Tentu lalit orang tua ngarapkan anak nala pentar. Sebab kerina orang tua erpala-pala gelah anakna jadi pentar. Kepentar nei pemeredi bata kap man tep-tep anak-anak si enggo iplimiken di bata ku tengah-tengah jabunta. Kerina anak tak istimewa ibreken di bata. Ibreken di bata kepentaran man bana skala-skala. Adinggit ia pelajari git ia nambahisa. Bagai penggit ia jari ras megiken pengajaran subuh arah sekolah, arah orang tua, entah arah kalak si tuan asangken ia, mungkin pe arah media sosial si positif banci idakna, mungkin pe arah hubungan pergaulanna ras teman-temanna, banci membentuk ia jadi kalak pentar. Tapi kepentaran nggo leben iberikan di bata. Man kerina anak-anak ta. Adi beluh ia make kenca. Kepentaran eme jadi kunci suksesna ibas masa sireh. Kerina orang tua ngarapkan kepentaran jadi bagin singgo itetapkan anak-anak kempak ia. Jadi tentuna ibas ndalani kegeluhan
bersama di tengah-tengah jabu. Kemegahan orang tua mekapkan anak-anaknya. Bagipe anak-anak tentu malam kange Athena adi orang tuana kemalangan man di bata. Adi si oge ibas kitab kuan-kuanan endandai, maka malam ate bapa anak-anak kemalangan man di bata. Bapa resnande tentuna. Sebab orang tua kebayakan na mekapkan anak-anakna. Guna anakna latih erdahin. Guna anakna kaipe yang ngasup dahi kenca. Guna anakna tentuna ngasup ia mereken. Si terulin tetap kempa anakna asangken manbana. Guna kepentingan nanggit yang korban kenca. Guna keperluan anak-anakna. Maka enda si ina sehatkan ibas kitab kuan-kuanan enda. Gelah nape orang tua adi ateta anak tak kemalangan mandi bata laban si terjeng sura-sura ngenca. Harus ngelit upayata mabai negu-negu ngajari netapkan ia gelah kemalangan mandi bata. Kai dage si banci silakokan. Suankan rusur kata di bata kempak ia. Selipkan kata di bate, tupung kita ercakap-cakap rahasia. Atau tetapkan waktu ta guna erlajar kata di bata rahasia. Adilit si idah pengalaman geluh kalak sukses, kalak susah, kalak si berjuang. Arah epe banci kita ngajarkan mana anak-anak kugakin arusna kemalangan mandi bata. Sebab melala kalau ngeingan tak erlajar, mabai anak-anak ta guna kemalangan mandi bata. Labias isurakan ngenca. Bagipe arah dua ayat enda, ibabai pe tetap gelah orang tua banci maba kemalaman ate man anak-anakna. Kugakin ya banci maba kemalaman ate man anak-anakna. Kugakin seharusnya lagu langkah jadi orang tua. Maun lik ngekesalahan ta lapang anak tanuri kencaman bangta. Tapi ibas pusuhna godem. Si gelukurna nangdangi orang tua. Lama ba kemalaman ate lagu langkah orang tua man anak-anak. Ngatakan salayapang, mempersingeti salayapang, sebab itu kena kita orang tuana. Enda tentuna banci tercipta hubungan si sikap, adilit percakapan si mehuli. Laman belidenkan orang tua, ya orang tua. Tapi tupung ipersingeti anak, kita pe banci megikensa. Sebab sidah ma anak-anak ta si pentar gendua rienda. Lanai ia biar nuri kencai si pusuhna amin na pelik dengan ngasimbian. Pedah enda pe ngatakan man banta maka nina bahanlah maka megah ia kap nande bapandu malam ati diberusi mupuskan kam. Enda pedah man anak-anak. Lit min sura-sura ibas anak-anak megah min kuban ukur bapa kue res nandeng kue Athena. Si kak pagi kuban kegeluhan orang tua kue. Enca pagi aku sukses kainge banci kuban sirban camal matena gedang umurna mejuah-juah ukur orang tua. Lit min turah ibas ukur anak-anak. Sebab nalabo alang-alangan orang tua angkelengi anak-anak. Kerina ia samkena lanai erkira-kira guna nehken kekelengan man anak-anak. Maka mankam kerina anak-anak sing ikuti perpulungan jabu-jabu si sendah. Subuk si kitik dengar bagai pe kita singgor jabu da kamanak kange kita. Kemegahan kainge dan si berikan man orang tua. Si enggo mupuskan kita rasi pebelin-belin kita. Maka ulah karimin orang tua yang malam min ate anak ko Athena. Tapi kita latih kal rusur-ukur orang tua si ban. Adisinan pedah si pelima kan lah baci kita sangap. Umur tapi lah baci gedang. Kuga kita banci ngalukan kejuah-juahan ibas di batanari.
Gunadatkan kerina si surakan kita adilah kita kemalangan man Tuhan gunanahkan kemalaman ati res keriahan ukur man orang tua. Maka kerina kita enda bicara lit selamenda surah-surah tanahkan tanda keleng ateta man orang tuanta lit surah-surah anta bagai karikuban gelah malam ati orang tuangku ateta ulanai pedekah-dekah maka ula kita menyesal. Sebab adi menyesal erah pudi rusura terlambat. Langgo pernah ilebay na kita. Maka siapa ipe kita singgo itetapkan Tuhan jadi anak. Ya dia nak tasikiti enda dendu tugas tangga jarisa. Man kita si jadi anak ngor jabu, ngor dahin, ngor dewasa. Kai dage si banci rebahan sa malam ate orang tua singgo mupuskan kita dengan pebelin-belin kita. Maun-maun res orang tua inda labo mat buena, labo mat belinna. Si ingat saja pe yang gogetang kalatena. Langa di si ingat-ingat minda kam asam bue marena buena kini kerinna guna nakolahkan kita guna cukupkan keperlunta. Enca kita redahin sitik kel ngencape si berikan man bana. Enda penukur gulandu nande bapa ninta. Langa bokai pe awang sekolah tanda penggo megah kalakatna. Enda nukur belaundu, enda nukur susundu nita. Meriah kelukurna. Lang buen denga kal ngakini kerinna. Singgo iseh kena man anak-anakna. Tapi labong go pernah ibeli gaina. Bagaim luar biasana. Si harus ingat anak-anak si pentar. Anak-anak si pentar dengan kemalangan man Tuhan. Labo ibeli gaina piga salah orang tuana. Tapi ibeli gaina kai si lenga ibanna man orang tuana. Jadi lu bage-dage ibas perpulungan jabu-jabunta sekalienda. Erlumbalah kita maba kemalaman hati. Subuh orang tua bage pe anak maba kemalaman hati lah kerhenta kehadirenta i tengah-tengah jauh. Maka banci kemalaman nate jadi peraya kenta rekitikan kita kemalangan mandi bata. Adi kita kemalangan mandi bata kugapa pe keriahan kemalaman ate. Jadi si kerajaan ta krinar surak pusuhta sebab bersada arihta. Labu suka arbahanca jabu-jabunta arsurak meriah arkiteken krina kita mabaka malaman nate. Lit je pengorbanan, lit je perjuangan, lit je rawin jemba, lit je pengabdian. Adisinan orang tua secara umum pengabdian na luar biasa man anak-anak. Bagi kami pe anak-anak kenca orang tua metua mengabdi man orang tua sebab engkai bagaimana pengajuk singgo itetapkan man banta kerina guna bancing geluh si keleng-kelengan ibabo donienda. Amin nape kentisi ngenca bas donienda kehadiran ta i tengah-tengah jabu mamba kemalaman nate. Anak-anak si pentar iteh nakai si harus ilakukan naman Tuhan. Man orang tuana, man temanna, man situan asangken ia, si sebab berasia, man tinepa dibatasi deban subuh asuh-asuhan bagai pe sinuan-sinuan. Bagai pe tentuna ibas ia ngkelengi dirina sendiri. Kala si pentar beluh ia ngalatkan kai singgo ibreken di bataman bana. Endam si pindo gegeh kepentaran bas di batanari. Gelah tuhu-tuhu ngasup kita ngalat kenca make kenca. Ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Kepentaran kai dage peraya kenta kai sura-suranta. Ngomen dia pentar anak-anak ta imani ngo pentar. Ara-ara tumpak-tumpak persingeti babai tegu-tegu ia. Gelah na kepentaran sireh na bas di batanari jadi si kerajaan. Sebab adi kepentaran siren abas di bata naringgo si aloken ya si pindo tetap eman di bata kerinana nggo isikapkan di bata si mehuli jadi si kerajaan ta. Tuhan si masu-masu kita kerina genduari nari sehrasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan rende kita bas kitab Dendenta nomor 180 sada ayat si pemenang.
Mari ras kita sadabas pertoton artoto kita. Tuhan ikatakan kami bui bujur man bandu. Simpar pasu-pasundu ialokan kami bas kegeluhan kami. Rulih kami aradahin sinidahikan kami. Sadabagin ipersembahkan kami jadi persembahan pengatakan bujur. Pasu-pasundu kami Tuhan rasa isi jabu kami. Bagepe jabu-jabu serayandu. Bagepe anak-anak du singgo itetapkan du jadi pengurus PJJ ras kategorial. Bagepe bas unit-unit pelayanan. Silit i tengah-tengah gerejandu. Itambahkan du tetap kepentaran man bana. Kahamatan dengan rekemalangan man Tuhan. Seh maka krina emaba kemalaman ate man kami ibas kebersamaan kami. Tuhan ertoto kami man bandupe. Kelah kam si masu-masu krina. Anak-anak lu singgo itetapkan kam. Guna ngaturkan perdalanan Indonesia. Gelalu bagai Bapa kemalaman nate jadi si kerajaan rakyat Indonesia. Bagai pemimpin bangsa ras negara kami. Endama Tuhan pengendesan kami ras pertoton kami. Kam dagesin cukupkan kerina siakap kampayo guna yalokan kami. Bagi kami kerina tetap repala-pala guna darami ras dalankan pedak-pedak du. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami. Mindo kami gelah i alamindu dosa kami. Gelah banci pe tetap kami atan jadi si kerajaan du. Sebab pertoto kami mindoman bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Si engkau ngajari kita ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Majuah-juah man banta krina perpulungan Tuhan, kebaktin perpulungan jabut-jabun tanggo kadung. Salam sehat, tetap semangat.